Okay, welcome here in Barapar, San Nicolas. This is the Dapil Festival. Let's try the Dapil. Yeah. So this is a conventional way of Dapil. They make it dapilan and then a carabao pulling the dapil. And insert the sugar cane here. Then the juice is being extracted. Okay, there you go. Tata, nabay kayo nagdapdapil. 50 years yung taga dito kayo, Baraban. 50 years so ano ti produkto yung maalay ito from sugar cane. Sukat, basi. Suka, basi. Yung tagapulo. Well, naimas din ako sila mo na. Inubrada kaskaron na. Tapos, ano ti mabalin mo nga kwa, sila mo ang ti kaldien. Ay, di, mabalin tayo si papaya. Ah, papaya. Okay, there you have Edison. After extracting the juice, they make the juice into wine, suka, and then pag silamot, they make use of the molasses to make the kalti. They make kalti of the papaya, and then can make also kaskaron. Kaskaron, the malagkit. Okay, it's like dinudok. Okay, again. Start here. Dito yung Arabic ko, kan kanonin ko. Right. Teka mo nyo, baka Kasi, welcome to Pagdapil Festival here in San Nicolas. Kaskaron. Ako nag-iman sin. Happy na luto. Tangkat yung mabasa eh. Babal! Tangkat yung mabasa eh. Alawa ura pagpit lang. Ipinapok ko na yun. Kapatin na lukla eh. Baka resatar na kayo ni Doktor. Di ka makarigo. Ay, papunta na, papunta. Aray, lok na nga. Lok mo. Matay, ako na eh. Ikot ka lang. Talok na eh. Talaga tilok mo muna. Talok na. medyo natutuloy.